Boss Kevin. Hola guys, okay, MHR helmets, alright. Okay, dah ada satu model baru, right? Memang menarik guys, okay. Dan dia ada lagi satu benda yang lagi menarik. So kita unbox dulu. Okay, baik, okay. Ini satu benda yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Sebab betul guys, seriously. This is seriously lama. Taknya. Okay, seriously terbaik. Kenapa? MHR dah keluar carbon guys. Nampak? Carbon helmet dengan shell bentuk baru. Okay, spoiler yang tajam. Okay, memang menarik. Nampak? Okay, dan even visor pun. Nampak curve dia. Zap. Okay, dan okay, double visor. Okay, double visor. Span yang sangat sedap. Sekali pull tab pun dah ada. Okay, dalam semua anda boleh tengok. Okay, memang menarik. Okay, nanti satu hari saya akan pakai dan bagi satu review. Okay, double visor kat sini. Alright, ini airflow jalan. Okay, 3 airflow atas, tengah, tepi. Very nice. Okay, sangat-sangat tajam. Nampak tak? Okay, dalam shell ni, kalau anda tak nak carbon, mungkin anda rasa carbon mahal, kita pun ada grafik macam-macam grafik ada. Alright, yang polycarbonate shell punya semua ada, plain, matte black, solid gloss, banyak color yang menarik semua dah sampai. Tetapi yang menarik perhatian saya ialah carbon ni lah. Okay, tajam, sangat menarik. Alright, so datang ke kedai, pakai dulu. Kalau okay, boleh beli tu je, Boss Kevin. Ciao.